Predstavljamo vam Momu i Uzeira, dvojicu starih jarana, vama znanih sa radio talasa i malih ekrana. Kao i obično, oni neozbiljno, ozbiljne razgovore vode, te i ovim muhabetom žele da vas razonode. Oni običnim, narodnim jezikom pretresaju naše svakodnevne teme i probleme, ne držeći se nikakve gramatičke šeme. Čućemo mnogo interesantnih stvari, viđenih kroz njihove naočari. Ne zamjerite im, to su ljudi starinskog kova, a sad da čujemo šta kod njih ima nova. Što bi oni rekli, uz kahvu i cigar duvana, saslušajte muhabet dva stara jarana. Zajde! Ej, jesi lukuć? Nije li su? Ođela mašala, momo jarane stari, otur sjedi, imam ti pričat bukadar stvari. Vala nas dvojica baš ko sirće i zejtin, kol na svaku spari. Momo, kako je da je ljut sam ti, evo mi sad igraju damari ko drva na kamari. A što si ljut? U kom pogledu? Ljut sam ti na sve trgovine po redu. A, čuj, ljut na trgovine, baš imaju dućane fine, lijepi izlozi, u njima svakaka roba, namješćaj, bijela, crna tehnika. Daj Boga ti ne laprdaj, sve ti je to reklamna politika. A kad kupiš nešto od toga i daš za to grdne pare, a ono prevarancija šičare. Ja. Jer što god sam kupio u kom dućanu, našao sam nekakvu manu. A kakvu manu? Eno uzo namješćaj, a obataljena šćeka na ormanu. U kauča mi jedna noga kraća, a druga dulja, a na fotelji zapela mi za nekakav feder košulj. A dao za to grdne pare? Dao grdne pare, oka mi oba vamo škart roba, pa negdje skoro uzeo sam televizor i neće da daje ni slike ni avaza, nego samo nazor. Moram ga su nečim udarit sa strane da lampa u njemu plane. Pa jesi li se za to žalio? Jesam, da doše mi drugi. Moj momo, tu sam grdno falio. Jel i taj ne radi? Ne pitaj, radi, ali slika mu izlazi od pozadi. Što god se prikazuje na ekranu, izlazi na onu, a namo zadnju stranu. Jel samo po dan? I po noći i po danu. I onda na svakom insanu ko nekake čize i tačke. Mora da su mu lampe udarili na opačke. Svašta. Ja šta? Uzeire, a šta si još obataljeno kupio? Ne pitaj, sad ću ti rijet kakav mi je strujni šporet. Već od prvog dana na njemu sva šalterska dugmat pobrkana. Okrenem ono da mi se ugrije rerna, mašallah, a ono upali se ringla mala. Upalim ono malo, onako solo, a ono zagrije se ono najveće kola. Ne moreš bolan pogodit ni u grahu ni u filđanu, kako ćeš koje dugme okrenut na koju stranu. Pa bolan, šta ti radi fata kad recimo peče zeljanicu? Kad peče zeljanicu, okrene svu dugmad na tricu i cijela se peć zagrije, bolan bude tako vruće da moramo bježati iz kuće. A kako znaš da je zeljanica pečena? Kroz vrata proviruju fata i još jedna žena. A kako ugasiš pored kuku? Ulete u kuhinju, pa brže bolje onu šnjuru iz duvara izvuku. Ama jesi li zvao servis od prilike? Jesam. I onaj majstor kaže da to ne bi mogli popraviti ni svi glavni inđeliri iz fabrike. I veli, mnogo mu je žao jer mu je garancija prošla piva. Garancija. Jesam li ti kazao, bila garancija pa ispala prevarant? Kažem ti, momo, nego kad nešto kupuješ, dobro otvori četvere oči i ništa ne prevozi do kuće dok ti tamo u radnji to prvo ne uključe. Imam li pravo, jeli? Jes, Uzeire, Put putuje lahti faga
Nisam znao da imaš ovako lijepe rakije. Danas mi se baš nešto plako pije. Sipaj, toj sam metno šišu da se iz nje lije. Nego momo kad se sjetimo ne anamo hefte, ni do čeg mi vala nije. Šta je, da nije bilo kakva belaja? Ja šta radi? Više od hefte po kući mi se motala porodična raja. To ko dolazila ti nekakva rodbina ili tvoja? Jes, i to svako ima u Sarajevu posla ko Đuja. Pa ko ti je sve to bio od porodice? Prvo došao mi sestrić Tufo iz Srebrenice. Jel' Kaže, došao da kupi u Sarajevu eksera petice. I zbog eksera petice ostao sa ženom i djetetom kod mene po sedmici. Pa je li još ko bio? Bio i Zio. Jel sa ženom? Baš sa ženom i njezinom Nenom. Vidi, posla toga. Jes. Doveli Nenu doktoru, kažu boli je noga, a od čega ne znaju ni heći mi, pitaj ti Boga. Kaže, noga joj otiče samo kad je srijeda i u petak, što je medicinski izuzetak. I ono je na Iliđi u termi, leži i pitaj ti Boga kad će kući bježi. Znači, nekakva bolest rijetka? Ja, pa onda izbila mi iz busovače kone, kaka tetka. Čuj, okle ona busovači doli. Ne znam, kaže, ja sam ti tetka viška, a od viška glava ne boli. Pa ima li kakvu ličnu dokumentaciju? Jok, veli kad se ona rodila, onda nisu izdavali legitimaciju. Jel tvoji ti oči? Kad ti kažem, znam i čitavu familiju. Još veli momo, ja sam ti bila najglavnija tetka u rodu. Sjećaš li se kad si bio malehan, vazdi sam ti donosila vodu? A ko je njezin tetak? Ne znam, samo tetaka sam imao 10. Znači ti čitav rod po brku? Jesam da Bog da ja momo crko. Pa bio mi došao iz Višegrada sin tetkića Dževada. Oženio i s njime došla i mlada. Pošli kod Đoja na bračno putovanje. Jesi imaju jedno dijete manje. Jela tek se uze. Ma šta mu ga ja znam, jadi ih ne smijeli. Čim je došao, kaže, kod mene mu se plaho sviđa hrana i Bog me momo ostaše 7 dana. Baš si sve to vrijeme bio na belaju. Ne pitaj momo, trebalo je nahraniti onoliku raju. Ja. Jadna fata pala s nogu kuhajući i pekući, bila mi prava ščinca po kući. I odošli svi kućama? Odoše, hvala Bogu, a bio sam hodajući po pijaci pao s nogu. I pravo je nekakav momo rekao, kod ove skupoće i nezgoda, danas ti je najbolje ne imat nikakvog roda. Tu sam te čekao, to si sad najpravi rekao. Kažem ti, da su ostali još 2 dana, preselio bi na ahiret naopako. Ja šta? Ja kako uzoire, svašta? Mene sinoć, aman, o Franjkaše, aj da sam bila aman u gori zelenoj. Aj da sam dragom aman sir učinila. Aj nisam, majko, aman života mi moga. Pa sve hoću da te pitam,
tako ti Boga, šta ti je u noj vreći što visi Anamo poviše peći? Momo, u toj su ti vreći travke od svake ruke, a kupio sam hin od travara Đuke. Travke? Jes. Pa koliko znam, socijalno si osiguran. Jesam osiguran, ali danas je insan samo sa travkama od bolešćina siguran. Tako se govori, tako u džeridima i u knjigama piše, i Momo kapak nijedne više. Ma daj, ne ljuti se, nego onako, jel ima travka za svaku bolest? Ima, rijećemo ako ne mereš jest. Svariš 1,5 kg kukuruzne svile i kad od nje popiješ 2 litra čaja, moreš odmah pojest čimbur od 20 jaja. Pa zar to baš tako pomaže? Ja šta radi da pomaže? A ako popiješ 5 litara toga čaja, more i pečeno janje da se smaži. Uzeire, a ima li onako travka kad insana boli glava? Ima. Tuj ti pomaže mačkova trava. Čuj, znam da ima macina trava, za mačkovu travu nikad nisam čuo. Slušaj, bolan, ako je ženska glava, pije se macina trava, a za mušku glavu treba uzeti mačkovu travu. Uzeire, kako znaš koja je macina trava, a koja od mačka? Da tu ne bude kakva zbrka? Pa ne ima da bude zbrka, jer mačkova trava ima 2 brka. Svašta. Ja šta? Vidiš, mene podžekat zaboli noga, ima li travka od toga? Ima, ja šta radi. Svariš litar rakije šljive i u nju metneš po sepeta žare koprive. Onda oko noge mećeš od te žare obloge. I pazi, kad oko noge priviješ žaru, moraš sjedit, Momo, na ormaru. Šta pričaš, sjedit na ormaru? Ja. Pa mogu ozgo past, pa zijanti i drugu nogu. Ako zijaniš i drugu nogu, onda ništa. S one bolesne noge skineš žaru i javiš se hirurškom ljekaru. I lijepo kad izađeš iz špitalja, na jednoj nozi, brate moj, nosi žaru, a na drugoj gipsani zavoj. Čekat, pa onda neću moći odat. Pa šta bi hotio? Nećeš se valja damo odat? Jel ti noga preča od tvog preduzeća? Pa jes, imaš pravo, noga mi više vrijedi. Onda šuti, privi žaru i na ormar sjedi. Uzeire, ima li travka da insanu nadođe malo snage i kuvet? Ima, popi obični čaj i sjedi kraj šporeta. I hoću ovako biti jači za fiskulturu? Hoćeš, dobit ćeš povišenu temperaturu. A da nema kakva travka da se i sam pomladi? A šta bi kad bi se i podmladio? Moj Momo, ti si svoje odradio. Još ti pada na travka. Kako te nije sramota i grehota? Jel de, znači za nas starije nema se lamet. Šuti i sjedi kraj šporeta. I ako si dobar s očima, otiđi kod babe Sene, nek ti da, pa vezi goblene. To ti je sad za nas starije zamjena za žene. Znači, ništa ljubavne veze. Moj Momo, čim smo ti udarili zubne proteze, nama su se prekinule sve ljubavne veze. Djetelina polegla, moja žena pobjegla. Pobjegla je bolan bosa, razbijena nosa neki den. Pobjegla je bolan bosa, razbijena nosa neki den. Uzeire, prili nam još malo kave. Evo ima koliko hoš kahve, nego što ono hoće reći. Ja. Šta je ovo na sve strane, Momo, bračne rastave? Jel se rastavljaju tvoji stari jarani od malena? Aha, jes, baš sve stari jarani od malena, a sad po stare dane rastavljaju se od žena. Ma ko to sve na priliku ako Boga I zna? na prvo ljubo, ako hoćeš da znaš.
Vidi ko bi to rekao. Jes, noćas s drugom uteko. Uteko iz svog rođenog stana. Ja da vidiš nje, momo, suha ko grana. Vidi, majko mila. Kažem ti, ne ima u njoj zajedno s kunduricama više od 25 kila. Bez belga su nečim privukli. Valja da puška u nju pukla. Pa ko si to rastavio još? Aha, po mojoj evidenciji ima hin koliko hoš. Eno, Salem ostavio Zlatu, Jozo, Katu, Čedo, Irminu, Šaban, Suadu, Đoko, Radu, Drago, Katarinu, Omereminu. Vidiš, ja sam načuo da je Franjo ostavio Jozefinu. Čuj, a ima nako djecu finu. Ja? Kažu, ovu novu upoznao u kinu i to baš kad igrao onaj film Hopa Cupa u krevetu. Svašta na ovom šašavom svijetu. Nego čujem, Jadem ostavio Aišu i kažu na grajso, učerala ga Bogme u šišu. Eto, njegove nesreće pod stare dane. Ja, pa čuo sam da se i Luka rastavio od Mare, veli prodavala mu iz kuće ormare. Bezbelio za modu, trebale pare. Ja šta radi? Kupovala nekake kozmetike i okovratne đerdane, a on pušio dravu po stare dane. I nije nikakvo čudo što onako zakrpljen hoda. Jes, a u nje je super luksuzna moda, sve prividne haljine nosa. Kako se ne stidi, svašta se kroz zadnje vidi. Veliš, vidi se svašta. Ja šta? Nego, izvini što te pitam, kako kod tebe fata? Šuti, među nama, odoh ti sutra do advokata. Da nećeš kod njega na kavu? Ma kakvu kavu? Odoh da tražim savjeta za bračnu rastavu. Ma bježne budali, jel ti to meni na koji izvice? Ma kad ti kažem, ozbilje, ali hoću da ispadne njezina krivica. Uzeire, tako ti Boga, povedi bolan i mene. Star se Čurčić pomamio, bijelu bradu obričio, bijelu bradu obričio, dok je almasu primamio. Stade Čurčić leđa peči, u almase suze teči, ili teči ili ne teči, valja tebi sa mnom leći. Ili teči ili ne teči, valja tebi sa mnom leći. Mašallah, momo. Mirisa kosa, ko zumbuli plavi, a meni se momo sve pobrka u glavi. Uzeire, zaboravite priupitat, što se ti ono neki dan po gradu nako ustrko? Šuti, ne pričam ti, ovih dana sve sam ti momo nešto pobrko. Kako naopak? Eto, neki dan pošao ti ja na pijacu da uzmem malo salate i špinata. Ja, pa uzeli špinate i salate? Jok, pobrko, umjesto špinate i salate kupio na markalama 2 kravate. O, ljudi moji, pa šta će ti kravati? Ne znam, nisam. I da si vidio kijameta od fate. I šta si pobrko još? Ne pitaj, momo, ima ti toga koliko hoš. Eto, baš u prošlu srijedu pošao ambulantu da pregledam zub, a ja umjesto tamo okrenuo u disko klub. O, ljudi moji, pa ti
pobrko dibidus. Kažem ti, u glavi mi ko neki kuršlus. Pa neki dan opet kad sam pošao iz preduzeća, umjesto da kupim šećera u Granapu, ja kupio 20 svijeća. I onda uzmem taksi da me vozi do Kozije Ćuprije. Onda, bome u glavi tebi u Zeire nešto u redu nije. Kažem ti, nešto mi je u kvaru. Eto, juče zovem telefonom Dajđu u Mostaru. Pitam ga, pošto su tamo jaja, ima li saobraćajnih prekršaja? Vidi tog belaja. Mora da ti u glavi pukla nekakva žica. Jesvala i to podebela žica. Zamisli, momo, prekjuče kupim dječja kolica. Poddane stare, džaba dadoh pare. Eno mi se vas komšiluk smije, a fata veli, bolje da te nije. Sve viču za njom, mašallah, mašallah, a gdje ti je beba mala? Pa to onda u tebi u glavi ko nešto i svira. Ja šta radi, već svira. Eto, u utorak umjesto da kupim sira, ja otišao pješce čak do Butmira. U Zeire, onda ti u glavi to neka velika kriza. Biće da je neka kriza. Dok sam onog na aerodromu pitao, važi li karta K15 do Pariza. I šta ti onaj na aerodromu veli? Ništa, samo šarnu prstom oko glave, jadi ga ne odnijeli. Ko hoće da mi kaže da sa mnom nešto nije u redu. Ja, pa jesi li zato bio na pregledu? Šuti, baš bio pošao juče, pa baci zdravstvenu u poštansko sanduče. Došlo mi nešto u glavu da šaljem pismo tetkiću muji. A jel tebi još u glavi ko nešto zuji? Svira i zuji baš ko kićeni slavuji. To nešto baš ko tranzistor? Jesi svira i zuji na zor, pa ponekad čujem i pjesme. Eto baš u srijedu u glavi slušam ukraden Nedu, a kad sam glavu malo zaokrenuo, pjeva Kemo Monteno. Pa to u tebi u glavi čitav radio program. Jes, jedino ne svira kad na glavu metnem i organ, nego morat ću otići nekom radiotehničaru da mi radionskim instrumentima pregleda glavu. Jer kako mi se čini ovaj kvar, more popraviti samo radionski tehničar. I nek ti metne nove baterije. Jes, po 1,5 volt i to momo 2. Sve pobrka u glavi. Okradi se, momče i djevojče, okradi se, momče i djevojče, da spavaju, da se ne diraju, da spavaju, da se ne diraju. Kad je bilo oko pola noći, kad je bilo oko pola noći, momče spava kao cvjetanica, a djevojče kao žeravica. Momče spava kao cvjetanica, a djevojče kao žeravica. U Zeire pjevaš lijepo, gledam te nešto blago meni. Da nisi ti radio u noćnoj smjeni? Izgledaš ko da nisi spavao u heftu dana. I nisam kukala minana. Zašto? Kako je bila trapana? Ne pitaj. Na televiziji nekakav herotski talas novi, pa gotov svaku večer golišavi filmovi. I to ka mi oba svaki prikazuju u kasno dobu. Jesu u svakom se filmu ženska skida i zuva. Sramota me bolan to gledat. Znaš, pred djecom, pa izajdem i hodam ko kuće, ko stuha. Sinoć sam kuku meni i nama došao u 2 sata noći poslije onog noćnog programa. Jes, pa onda neki dan bio onaj film Naoblačeni leptir. Nije naoblačeni leptir, nego leptirov oblak, di bi dos golišavo golokrak. Još kažu da je to film za omladinu.
Jesi li vidio kakvu scenu finu? Pa čuješ li šta ti pričam, Bog te u šumu ne okrenu. Evo sam ti od nespavanja vas uvenuo. Kažem ti, čim je na televiziji nešto golišavo, slobodno nek znaš da tu noć nisam spavao. Ja, izvini, nego eno golišavo i u svakoj novini. Skoro u mene je mali Rade uzeo nekakve novine za stare 2000. Ja. Bože ti ubrani. Odmah golišava slika na prvoj strani. A u srednjoj strani novina, sramota me reći, najviša golišava slika i to na ležeći. Ma nemoj mi to reći, jer slika u originalu. Ama di bi dusu u originalu, žensko nema ništa na sebi, samo u kosi jednu malu šnalu. Eto, jesi li vidio šta se sve iz moda, samo da se novina proda? A sjećaš li se birvaktile, ako je u žene bila gola noga, jel ruka, to je bila najveća bruka. Kako da se ne sjećam, još od davnine. Znam slučaj moje pokojne strine. Ljetno doba, udario bio onaj zvizdan, ona skinula bluzu, a to vidio jedan čiča i sad o tome svo selo priča. Ja. Kažu, ogolila leđa i po prednje strane, pa po selu pukla bruka moj jaran. Jes, tako ti je to bilo onda, moj momo. I u mene rahmetli dajđinca Hamša prala neke drolje ponjave, pa samo što je zagrnula dimije i rukave, ugledo je Kadija Avdija i nama pronio po selu taze haber da je čekala da joj se na potok javi Dilber. A žena bila udata, imala 3 djece, sestru i 2 brata. Jes, tako ti je bilo onda u oni vakat i u ono doba, a vidi sad, u filmu ženskima ne treba garderoba. Kako je došlo stanje, more otkući gola poć na snimanju. Pravo reći, imam li pravo, jel? Apsolutno bezbeli. I kažem ti ja, na to treba udariti oštru kritiku. Oštru. Nego batali to, hodi da ti pokažem jednu sliku. Samo kad vidiš ove golišave poze, ima da te ufate 72 nehuroze. Ovo sam dobio od filma Džije Jose. Ajde da pogledamo, daj prispinam još malo te loze. Mogu Hanko noćiti, mogu dušo noćiti. Moreš stići i kući, još je rano do noći. Nemoj Hanko bogati, nemoj Hanko dinati. Ja sam momak umoran, ja ću odmah zaspati. Prostrite mu na bašči, prostrite mu na bašči. Nemoj Hanko bogati, nemoj Hanko dinati. More kruška opasti, siromaha prepasti. Prostrite mu na čardak, prostrite mu na čardak. Nemoj Hanko bogati, nemoj Hanko dinati. Čardak će se srušiti, mene mlada ubiti. Prostrite mu kraj vatre, prostrite mu kraj vatre. Nemoj Hanko bogati, nemoj Hanko dinati. More žiga skočiti, siromaha spržiti. Prostrite mu kraj mene, prostrite mu kraj mene. Deder Hanko bogati, deder Hanko dinati. Kraj tebe ću spavati, ruse kose mrziti. Bijelo lice ljubiti, žarne oči mutiti. Uzeire, nešto te ne preupitah, bogati, kako ti ovdje u novom stanu? Mislim, na 10. si spratu, čista je hava. Ma kakvi bakrači i čista hava. Evo ima hefta, boli me glava. U kući nam sad ima 16 muzičkih sastava. A, što kažeš, tako ti boga? Jel ovih što sviraju na struji? Jes, pa kad ga sastave do neba se čuju. I kad svi sviraju u kući svom svijetu, umanji se struja u šporetu. Eno fata neki dan na moju dušu, tek 3. dan ispekla krompiruš.
A znači ta te strujna muzika smeta? Ja šta radi da smeta? Iscuri sva struja iz šporeta. Odmah redna nije u redu. Eno Fata će sutra nastaviti grah za onu Anamo srijedu. Nije zara ko Boga, znaš, pa ko sastavi tolike muzičke sastave i kako se sve zovu? Prvo imaju dva na terasi na krovu. Jedan se zove šarena pidžama, a drugi leteća baglama, kukusi ga nama. U podrumu su 4 lokalno-instrumentalne grupe, burazeri, plavi lusteri, krivi ekseri i flasteri. I da ti dalje ne nabrajam, odmah me počne fačat huja, drma me gore već struje. I sviraju i drmaju svaki dan. I noć i dan, valja da im takav muzički plan. I bez beli imaju i solisti. Imaju i solisti u svakog avaz isti. Svaki moj momo promuko, pa kad vrisne misliš nekoga istuku. Mogu mislit kakva je onda galama, Bože mi Da oprosti. ti ne pričam, još kad im dođu muzički gosti. Jel de? Zar ima toga, onda se bez beli još više umanji struje. Ne pitaj, skoro im došao nekakav sastav guja od Blažuja. Pa jedan dronjav sastav, ne znam iz kog je kraja, zove se Biće Belaja. I tu noć je Belaja i bilo, što god je bilo od stakla, sve se polomilo. Razvalili su i podrumska vrata, a hitna je radila puna 3 sata. Pa to u tebe bilo baš ko na gitarijadi. Taman tako i kažem ti, ako bude vaka još jedna, kuća će nam biti za otpada. Svašta. Ja šta? Pa Bolan, meni se čini danas tih sastava svaki dan sve više. Niču bolan ko pečurke poslije kiše. I ako ovako nastave, sva je prilika, bit će 1,5 sastav po glavi stanovnika. Ja, danas se sastanu 2, jel 3 moje zlato, osnuju neki sastav, jel nako jato. Jes. Eno u mom komšiluku sastala se 2 mladića i 2 curice i odmah osnovali sastav lastavice. Imaju 2 tambure i svo 4 imaju one sjajne visoke kundure. A one se bez beli na svaku stranu tegli. Ja šta? Nego čim odeš otiću kod komšije preko puta, da mi je čestito odspavat bar 10 minuta. A gdje ti spava Fata? U hrasnici kod brata. Uzeire, gledam te nešto kako odaš po kući, vidim šepaš na jednu nogu. Šta ti je to bilo, pobogu, koji je belaj? Ne pitaj, ujelo me šćene za zadnji kraj. Ma kako bolan šćene da nisi bio na selu kod brata? Ma kakvog brata, ujelo me Salemovo šćene sa 3. sprata. O, ljudi moji, zar u tvojoj kući ima šćena? Ima ja šta radi, kukala mi moja nana, kuća nam je puna svakaka hajvana. Kakvog hajvana, ko Boga znaš? Eto, reći ću ti da i ti znaš. Eno u Joze u stanu 2 male koze, u Soke mali horoz i 2 male koke. Ja. Pa onaj Franjo, znaš ga, nekakako fora, nabavio 2 mačka, kaže, original Angora. Pa u banji kodare malo jare. Ama šta će joj jare, vidi belaj? Veli da se sjeti rodnog kraja. I nema više. No šta nema više, eno da vidiš koliki je ovan ko da iše. I nekakav ljud 100%, neki dan kućni predsjednik u dlaku živosto. Gonio ga ovan čak na 5. kat i da ga je zakačio sa rogom, ode predsjednik na ahiret s Bogom. Ma nemoj mi to reći. Ja pa da ga čuješ kako po noći dreči. Znaš, komšija mu preko puta luka ima šćene nalik navuka. Pa ovan isprepadan dreči povazdan. Pa to kod tebe vazdi igraje. A kud ćeš većeg belaja? Šuti još da si čuo kokodakanja kad Sokine koke snesu jaja. U tome se imali horoz raskrivi, šćena dlaju, koze zableje, mačke zamjauču, pa niko živ ne smije u kuću. Eto, za tako nešto još nisam čuo. A sad da čuješ još nešto, ovdje bilo gluo. Na 6. spratu komšenici Nafi Dajđa donio iz Afrike malog majmuna na kanafi. Okle mu majmuna nesreća. Radio tamo neđe u Africi u nekom našem preduzeću i donio 2 majmuna, oca i sina, a ima i jednog ženskog, to je od malog strina. Strina od Hajrudina? Ma kakvog Hajrudina grom te ne spalio, nego od malog majmuna strina.
Ama okle on zna da mu je strino daj bjužne budali. Kad ti kažem, imaju rodno čage i veliki majmun i mali. Dobio to tamo u onom majmunskom preduzeću, gdje je te majmune kupio. Šta mu jedu ti majmuni, jer kad dogladne bez beli se digne buna? Ja šta radi, već digne buna i hoće samo banana i vruća somuna. A mali majmun, onaj što je kod Nafe, voli jesti kanafe. Neki dan je kod komšinice Anke pojeo čitavo klupko kanafe i to one za pakete tanke. Ama bolan, imaju li dozvolu da te majmune mogu držati? Ja šta radi, pa Bogu si mi brat. Imaju hajvanske pasoše iz Afrike, nalijepljene majmunske slike i majčin sine svaki mjesec vodi ih na majmunske kontravakcine, a svaki 3. dan daje im aspirine. Pa to taman ko za insana kad je u bolesnom stanju. Bezbeli, jer insan je bolan majmun samo u modernijem izdanju. Nego ne pričam ti, moram večeras otići do Fadila, obećao mi je dat malog krokodila. Ama bolan, gdje ćeš ga držati, baš si lud s tog grada? Čuđe, držat ću ga u kadi. Uzeire jadan ne bio, šta ćeš kad naraste, pojest će po komšiluku. Neće, to su krokodili od male fele. Od njega će Fata načinit tašnu i cipele. Odu ja. Ama neka te bolan još mrvi. Ide. Čeka me na te. Jedi moj momo, sad će opet donijet kahvu Fata. Idem. Nako ja ću vrati. Dela još malo. Imaš još buka drva. Jok, Bog, moram ja sići sa 10. katu. Hajde. Eto kad više ne možeš ostati. Doći ako i drugi dan. Poselami, mama. Doći. I ti, Fato.